To je za luku vrata. Opet je prolio. Veći frajer prolio, nije ni sjeo u auto kako spada. Znači svaki pokret u autu će mu prolit malo Monster. Ko će biti sutra na šminkanju? Ajde, otišao, vidi. Ko će biti sutra na šminkanju? Ajde. Ajoj. Dobro. Neko će biti nešto. Pa iću ja zadnji šta. Čekaj, a za Bednju se ide kuda? 0,5. Prema gore, tamo. Da. 0,7 kreće sljedeći. Nije, ali ovo. Sad se krećemo. Opa, ej, nismo se tak dogovorili. Halo, polako. Di ćeš Monsteru? Polako, di ćeš, sunce ti? Di ćeš ti? Svake gluposti nam padaju na pamet, jel? Da ne bi bilo klanova, ja skidam, ja sam neutralan. Dobar. Kaj sam najgori? Ne znam, vidjet ću. Za sad je Marin. Znači, čim sam krenuo odmah na to. Ne, moraš ih podržati u ruci malo. Ne, morat ćemo negdje fakat di je ovo. Di je ravno, ja isto. Čekaj, Brine, da će gluhak sjebat se i nećemo moći se dođe s pol čaše javno. Mislim? Jedino ako mu je auto ovo, ulisira. Gluhak ima igru. Ptica, fuck you, mi uletit ni blizu. Čekaj, kaj on ide tak brzo? Ili je sve prolio... Daj, makni auto, mora stati. Ja imam punu čašu. Prosulo se možda, zerica. Jedan upali. Trebal si neke zlijat, to je bit priča. Ne, ja hoću popit puno Monstera. Kakav šupan. Frajer je pobjedio. Ne znam, on pobjedio. Isus ti mila A daj ti da mi vidimo ko je spušio, jebate. Možemo sada desno stranu. Ne lupat vrata. Gle, klonite se od auta dok ne smijene. Znaš kako? Znaš kako? Znaš kako? Ali oprostit ćete malo. Rampa? Samo malo. Nije, rampa ima više. Ima više. Nema šta. Nema. Makni rampu. Daj meni da ja popijem svoj. Rampa pobjednički isto pije. Ima više. Pije. Aj stavljaj da ide. Nećemo baciti. Ajde. Ja stavljam. Oni stavi i zalijepi. Bok. Evo i tebi. Evo proljevat, živli. Ja pijem iz svoje kifla čaše. Ma ne. Čekaj, znači do sljedećeg tamo čim više. Znači ne smije ostati ništa. Nema ljetenja. To spuši cijelu čašu. A, znači i to može, a? Može. Možeš izvrnuti cijelu čašu ako možeš izvrnuti cijelu.
Ja od sad imam stalak za čaše. Pa rekao bi da je. Sad i ti imaš stalak za čaše. Aj pljusak je. Ja sam svoj popio. Kiša pada nenormalno, ko što vidite. Alfa je još tu, nije crkla, onda je tam iza, čuje se. Bale i Marin imaju problem. Imaju istu količinu ovog tu crvenog i tako čuda. Sljedeći je Đurmanec, do Đurmanca trebaju doći što je prije moguće i prolići što je više moguće. Vidim, Marin je već počeo i onaj koji ima najmanje, taj je loser i sutra ga šminkamo. Ne, taj se spasio. Ne, onaj koji ima najmanje, taj, da, bravo, taj se spasio, bravo, svaka čast Igore. Dakle, fora u novom challenge-u između njih dvojice, dakle između Baleta između Baleta i Crnog, da ko prolije više. Ja idem u auto, idem u Đurmanec. Aj bok! Kiša pada i to jako. Imam šljokice u autu i to me iritira. Beskreno me to iritira. Krapina! Idemo tamo. Joj, moram ventilaciju palit. Fuck! Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead. We're back from the dead. Kak je bilo? Biće blizu. Pa gledaj, sve sam dao od sebe i od auta, evo. Znači, dao sam sve od sebe i od auta. Di ti je? I vidite komu krepam. Njemu je, pogledaj koliko mu je razredilo. Kužiš, bilo je crveno isto. Ja ne znam kak, na koju fucking Čekaj, formu. ko je izgubio? Ja. Ko se šminka? Žuljana je ovo sad. Ja Kuba još roza. Gle, stari moj. Daj mi objasni kako. Daj mi da popijem to. Dečki, aj bok! Ti pi kišnicu, a ti stavi već. Ajde, lijepo za prođe. A usput ti je otpo. Jesi ga uzeo, bar? Zavoj se desi to. Kontra kad izlaziš van i onda kreneš vučkat, zavrtiš i onda kočnica da zapljusne i onda izleti van. Čekaj se dođe, eyeliner. Imaš neku želju, hoćeš smokey eyes ili nešto? Ne, Hoćeš smoky oči. Ne bi znao, jer to nosi. Zamisli koliko šminke bi nam trebalo da njemu glavu pomesti. Pa bankrotirao bi čovječe, koliko mi auto nije potrošio od benzina. Jaj, stari.
Banana. Znači, situacija je sljedeća. Marin je zaboravio platiti račun za kave jer je retardiran. Roman ima bananu u ausputu. Ja ne vjerujem, i frajer nije skužio. Prošao je kroz svog auta jedno 53 puta u zadnjih 5 minuta i nije skužio da ima bananu u ausputu. Stvarno je dilkan. Znači, stvarno je dilkan da to nisu istine. Ja ne mogu vjerovati. Kakva ti je muzika, jel paše? Isuse, gluhak, ova muzika koju si odabrao je onak katastrofa. Roman, kaj ima na radiju? Čekam završetak filma, da prođu slova i to, ali nikad kraja. Totalno mi je u banani ova cesta. Meni se cesta sviđa. Taliban, dali mi banana. Prednji branik drži se sa 7 plastičnih vezica. Prednja maska, kakva maska. U unutrašnjosti motora i taj cijeli dio mehanički je dobar, osim kugli, ležajeva, spona, vilica. Možda samo što ste zaboravio, uglavnom sve lupa. Poseban osjećaj kad se na nekakvih 80 stisne kočnica i auto umjesto da krene kočit, počne odjednom ići lijevo-desno. Vrlo zabavno u zavojima. I onda kad na to nadodamo ove poderane gume, oba dvije prednje koje sam ja kumovao jučer na onom strastvenom kočenju na pisti, dobijemo jednu posebnu senzaciju savladavanja zavoja. Lijevi tapicirung, lijeva vrata koja se ne daju otvoriti osim iznutra, pa uvijek završite sa poluostavljenim prozorom, ali mislim dobro, neće ovo niko ukrast, tako da mislim da auto nije zaključan jedno 3 godine. Znači vrata ne rade, prozora oba dva se daju ručno podignut. Klima uređaj radi, ali nažalost fali mu svega i svačega. I na zadnjem kraju 9 plastičnih vezica drži zadnji branik, auspuh je kao što čujete progorio i nijedno svjetlo u interijeru ne radi nikad. Evo, to je ono s čim ja istražujem Hrvatsku i ne mogu biti sretniji nego što jesam.
Ovi putevi druga Tita su zajebani. Čelo. Samo stavi. Dobre stavili gore. Ajde. Oj, junak. Šta? Pući usne. Došli smo vidjeti kuću najvećeg playboya koju je ova država ikad imala. Znači, tak i svejedno je li nosio zvijezdu ili šta je nosio, nama je on playboy. To je kao hrvatski Hugh Hefner, odnosno jugoslavenski Hugh Hefner. To smo došli vidjeti, ali ne damo mu pare jer je mrtav, pa mu ne treba više. Jednom nogom je u grobu, pa ne treba više. Pale je popušio jako, jel je? Jako je popušio i u ovom challenge-u sa Monsterom i haubama i ovim čašama i to. I Pale će sutra biti našminkan. Ja se još uvijek nisam odlučio, hoćemo ga našminkat ko 5-paračnu kurvu ili ćemo ga našminkat ko pripadnika bivšeg benda Kiss ili ćemo ga našminkat recimo ko princa, to bi recimo bilo ok. Uglavnom, tu smo još uvijek u Kumrovcu i nećemo ići unutra, ne da nam se, ne želim gledati Titov namještaj, to mi je stvarno glupo. Nema smisla. Idemo mi nazad lijepo fino na parking i idemo dalje. Ajmo. Idemo? Ajde, diš se. Gas. Diš se. Ajmo. Ko ovo kupi? Znaš, je ovo neko kupio, ovo bilo ružno kad je izašlo. Šta ti se desi u životu? Znači, šta ti se dogodi u životu, dođeš u dućan i kažeš dobar dan, dajte mi jednu novu Corsu s guzicom i nek se zove Swing. Ne, pazi, znači, gospodine, ali imamo, hoćete gepek da vam dodamo od traga? Da, a bi se ljutili kao dodatni gepek, jer kao mali mi je. Čovjek kao, zapravo nije ni vidio vjerojatno auto, znaš, on je kao dodatno oprema gepek. Kao zvao je brata u Njemačkoj, onda je brat iz zajebancije, kao otišao u dućan i kupio mu kao i poslu. Kaže, gospodine, imamo jedan, samo za vas čeka, nikoga nije uzeo. Odličan. Odličan s gepek. Odličan, garanciju dajemo na hrđu godinu dana. Biće veli jedinstven, još niko nije. Dajemo garanciju da će u godinu dana zahrđat sigurno. Bar pogodi ritam. Ova ide unutra, a ide. Čekaj, a šta je otpalo tu? To više nije, niš nije otpalo. To je tak bilo, je. Šta ste poravnali ovo? Šta kako dalo palo? Možda ste tu poravnali. Ja isto mislim da je ovo... Čekaj da vidim kako je na Meganu. Vraća se nazad, Čekaj, zbilje se sad to vratio nazad. Pale, daj pajser, ja idem vidjeti kako se vraća. Pa šta ja? Nisam ja, on je, jebote.